ende maubuasu naende ila naende te ku update ende bindala naende ku yuma bande ya Kenya naende maundo ende meke babukanyo na nicho kitu naende twende na naende te ku update kila kindu chombe na niye naende ende maundo ne mande na kwetha ende mailianesa sandi sana naende mwithikisia masane suma mina ubika masane mondo wasa mudatika miongo na dhanda tukislaviri wa mitampori ya Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba Mutongo TV ende ngwatanio ya Mukamba na ende ndipo tuenderi wa masani tasu nikenda ide na ende netwambililia munene itwa muthana ni wamundi na wise na sakila muthana masani suma mina ubikatitha na ende latwa na unena laita wana ende utona iba wite ya community unaona kwa kila kinena kuna ende kijumla ndani wa community to kila hivi ndani diba hii story na hii breaking news kwa mundu lote na umekwata na nione kwa na ende yambaye kala batu bindizie maudala manda kuna ndema yumelandi ya Kenya ukalia kwenda redi kwa update kile bindani ndo akwenda ende mwoloto wito ni wozo nende karibu sana ende asiyesema ituma kameme kama visa kama Mutongo TV na yedu kisema ituna nende maka kameme kama wasia ende kama Mutongo FM yune botu endele wa mitambo ni masali tazana ni kuiene saka na tienda unene ndedo sia president udhiumu ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ulanne wasabi yendi ya Kenya kwa ilunguni ya tamwile those are 10 years na ende palando mego na ndio sia unena maikulania ende eva pe kindu kingi watia lili ndele watongo ini wandi ya Kenya witha ichenda kelwa pema undu na ende witha na ende kuna bandi ya Kenya chini ya maji ndele wa utongoi wana na ende utongoi witha wimu yomuno na witha wira sana na ndo ingi na ende matiuti ya kwanzia huo laisi lakini yupende dosiende naende itia accuse wa president yusu former wandi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na hivi atia accuse wa ningalikoni laisi likali that is president Ruto na ateimake na hivi nani wayo adharani unewe yumilina weinde ni ande to isu kwanzia ya uliku president yusu naende udhiumu ya pana naende kuanga liko nisia chali cha yuji ni wa cha brother wa yuji ni wa Malwa ulani the later naende kijana wa Malwa naende vice president wa Mudutia ende president nake Mudutia naende wathukumia nthi ya Kenya muno nesa Mwai Kibaki naende muthanani wayo yi miaka around 3 tina wake atiwa ni thayu naende bala naende kwina makumbusho atongo meko tukana nime kitandini wa chathi ni kiu Stephen Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper Democratic Front Martha Karua ego Chande Kaluge Ngilwe ego ndoto wa JB Muturi ego Matiang'i ego na ende na Uhuru Kenyatta ego azuna tongo yame katikati wala nani mebe kitendeni wa chathi ni kiu cha makumbusho ende ma kijana wa Malwa ye ni president udhiumu ya no kwatia mwana wa kusunga na dusi yetu naende si kimangwa kuma tena ngaliko ya serikali kana ni wewe yetu naende I sponsor ngaliko ya opposition na na ndo inge muno na regeji na kina Sifuna na kina ando atongo imondano kona ngaliko ni opposition bika kana naende chambe ni wewe naende I sponsor mbumbano sio eleze to magule mande na ukula niwa ndeni wako wa mitandaoni na ndeni wako na wako na ndukiwa na ndende maikulanya in a real sense wezi vuna umasi ambeza sia utwaizia ndabuka sia gesia sia umasi ambeza ba avainanzia wanu aninga wambesa no asuni makuli ala methi to nani maikundwa kwisila bau methi to maikundwa kwisila ndeni waende wambo bana sia sivuna watu wala we ba mozali ne wambe ku finance ndeni wa maundu ni aya maki siasa ikulu ya kele nikana alama ya to mayumania maybe project sio ndesi ya serikali totally masia nothing serikali yaweza kuweka yali kandeni wa kivilani okay wemeba matumetwa no isune ndo ila naende juice yetu naende sikulanywa na sio naende group na iko bwana kakao ikazindikizwa kaende ikepo kwa mmoja wa former president Uhuru Kenyatta haya udhanani wayo Uhuru Kenyatta himself wene ukelile na enenea zendeki bila chambe ukwenda bandi ya Kenya na zende mundu withitwe I sponsor wende bandu ndenda kwitwa mundu no sponsor ando ma opposition no lele ndio isu naende kabisa completely ale anana sio piu 100% azia ndesio nomi wa sponsor mundu na ndesio nomi wa sponsor mundu kima undu ni maziaza mbona no sia kiziaza na nde mundu maybe watuma
ende kuikuleana na projects yonthe ila serikali itwaisye wani nake president Ruto mutherani wayo kwenga likoni sia kundu kwitawa coast Taita Taveta ndeni wa kanisa ni mwa Africa Inland Church niwithiwe na uneni wake taketa mundu bala waisye kana andola methitwe maitumwa ni president uthiumwiye wia methitwe maitumwa matena option B sawa enda imwaje shai hiyo thukuma sawa enda imwaje serikali itikindu yaika sawa enda imwaje baikindu kigina ki sawa yuna ende nake president Ruto akulia okay andu matumwona mundu nake ndetha na option B yakwa bagwisilia akakulia hii okay lewa nini aje shai hiyo thukuma ndona kuninga na option jiba ndona kuinaze housing itibo ndona kuinga nganenga na option jiba yani ukaumya kindu kila kibo cheneke woni mundu kana kindu thiri wa practical kibo okay wembandika kindu kingi kiba yulu wakiu zizi nendo cia president Ruto muthenani wayo kwenga lego cia Taita Taveta okay conclusion yakwa ndeka waitu sio ndena chicho ndena na mina ukuelezea nikana weta mundu withwa na option ya kuweta mundu ndiwise kindu chondekela wa mina onengwa ni mundu kana wa mina utabwa most of the cases ambao ukika research ambao ukipindisya ambao kukulia kana ndichagua kana tichagua because most of the cases ana siasa maito kila mundu weka kindu kile naindi kido no mwetea usindi thini wangalikoni kwake yako na atona kwa siangania ni mkuu na ethayu anaweza sema hiyo cause itamsaidia akona atona kwa sia baada zile zibindani yatende no zuyu na ende wa dhama wa thietune asia kiu ndo akwita nikio munenga value lakini wa mukuni wakula ni kwa atilele option ni yenu wewe kindu takiki wewe kana na chwata nuki ka research kana ukila waziti te watasi zibe kukila waziti te watasi na be kukila waziti kila fact ni choki ikatika ndeto isio ndesi ya mekanisyo ya ndeto katika ti watongo ya monde kaliko ya serikali kaliko ya opposition former president ya kandragi wa dhini wa maunduni taya na ine bongo enda atuma muthanani wa monde dhini wa uneni witu na undumie message dhini wa code yitu 923 915 ende kana ukambandikia message dhini wa mitandao yitu ya Facebook ende kana ukangonia simo ende na simo ye live oiti unena ila naende ni noti mwanza nyanya 355 thandatu ina emwe 0783 ende 556411 je ikule kwa muthanani wa monde wenu kuona kana opposition ngaliko yolei nimethitwe na ine maithu kuma kwa bugwina na former president Uhuru Kenyatta niwithe na ine aimanenga ilobia cia campaign na kumatuma mabuthisye maybe project cia serikali ila cibo ende kwa woni waku eta mundu nukuona kana president uthiumwiye wia niwithitwe ithukuma na ngaliko ya ulei yes tunengei woni wa mutano nikendethe nene tamana weta mundu wionata wewe bindisi ata ende kwa woni waku ende kana oeno matisia ma serikali dinamo mbeye tina wakwetha ya miwe ni kuthukuma wia kanegetha na indi itia mwani kwika kila chaili tekutha kijikwa yona indi tikwenda tema muthanani wa mundu kwa woni waku weta mundu nundu wakwetha nikuya wina capacity nene muno biu ya contribute nthi ya Kenya wina capacity nene muno biu ya kwaka nthi ya Kenya wina capacity nene muno biu ya kwitha we part and parcel ya kila kikumila bandi ya Kenya na indi nakwa ni kuya still wina part nene muno ya make your own decision nundu ndukewe kindu usembane nacho wewe ya ikwendi we kukiwe na kwikiwe na badala ya kwamba kwika uchunguzi wa kuta mundu wili kandi ni usembete biu utazia je nicho ki na niwie nicho ki na kwa niazia nicho ki niwe kuya mbaulika nikenda zedi niweka undu waku weta mundu niweka research ya kuta mundu ende na kumaguda ende niwo ukwata solution ya kiloto no make conclusion kiloto na ende kwazia nicho kiu sawa sawa noti mwanza nyanya 355 ende thandatu ina emwe esune namba yakwa ya ukuna simu na ende ke 7 na ndengutha na ende kwa simu ende kwambia oina kusonga nambe na ndengutha na ende mautuba di menu kala na ende mwene na kuba mwetu mamdeni wa mitambo ya Mutongo FM gwata niyo ya Mukamba Mutongo TV gwata niyo ya Mukamba ndipo tu ndeni wa masani asuni kandethe na ende ndo wasongane sana ambe na ende tuwete cheni ngaliko disisi ya ukampani nengelele mautuma ni makudike ndao ndabia na ende kana nukuona ende ndambuka yu na ende maundu ni maoteti manga ya ulei methe no mai finance one president uthiumwe ya wea Uhuru wa Kenyatta na mpaka ndetu ila naindi si basi inenwa cia kuleana na uthukumi wa serikali kana ni wewe thito naindi aituma na ikekwe naindi asune maundu amu katikati wala naindi kwenda ndithi rita manene ya kwanzia ya upo naindi tunena nie kwa mwamba Mutongo
Mutongoi. Hello. Mutongoi. Aya, pole sana na hindi sio kunia simu na hindi aya kaya ambia unena yiyo kasa wasawa na hindi ndoti monza nyanya 355 dandatu ina emwe na hindi esu niyo namba ya kwa iya K7. Thank you sawa na hindi kwa woni wakwa madam gotwa Shali kwa woni wakwa na hindi asia nyanga kulwa kwa woni wakwa na ndira kuisionesa ndambuka izithitwe sietwa iwa no nambe okulia andu take na sivuna bauma cia mbesa basia kutwa cia campaign taisu wala sivuna wa bukumie munene no senator wangaleko cia Nairobi na ende no tamu weti muthelu je sivuna ena mbesa cia kwiyungamia na ende Shalini yakulia onethe wati president uthiumwe wea uno sponsor ndambuka isu no tambo kwikulia ibitandu sivuna anaumizie mbesa basia utwa cia campaign cia uthiu kande ya Kenya haya zi Shalini yakulia na indi onetha we ti Uhuru Kenyatta uzia nena na wewe baza muno Asia onethi wewe ti Uhuru Kenyatta unonenga na sponsor twambe kulia ya mbei wezivuna maybe yaumizie mbeza cia utwa cia campaign ba okay sawa kule te United tati wa mbele wa meza ni Shalini thank you sawa mutobwe fema ngwata niyo ya mukamba sandi sana ende kuondoa kwikala mwetu wete cheni na indi nakwa ni asia ji pena wiki kumunene wa kana ngaliko ni opposition ni kusponsor wa ni former president tene we aleilo retire kuma siasa ni completely niki undo tona na indi atongo imaki uteti mangambeni wa siasa ni makauma completely okay ano ne yende tonika na indi Kalonzo Musyoka yake na indi Rigathi Gachagua madhazi na indi ena right weta mundu yake ya kwikata ya ulikandeni wa maundoni maki siasa na kunena kilo kuona ndeni wa maundoni ma siasa asuni maundu ameka katikati wala manenda kwanza mayubela utongoi. Hello? Yes. Ana hiyo Watito hiyo. Karibu sana Mawio Watito. Wakatoli ya Uhuru Kenyatta. Oja mangulu ya majaja ya ili tenda litaze iye. Dali tende mutai. Yes. Na atakwe kiangaliko nemwe. Aili tende bukati. Ugezaidi ya nuku tabia kembe ningaliko na ya halito. Akapea abantu vitu kabanu kana hii. Yes. Ngaliko nengi ya Kalonzo Makewa waye baba mwa vitu kabu mu kwana ngambi. Ugezaidi kitu ma kuja ni tiandwa uzeidi ya maikwana ngambi. We mutai wali tendo mutai wa kila mundu na ile tenda yone unaona baya wone kie baya na opposition. Yes. Kile jambio kuna vita ya kuona ni ona anda iti ya jadi huko mataponi. Nitoni yeka nao na alea. Na mola no nie. Na no ti lo mono kunde kumilanga tia sana na nduwe ngale kwemu. Nitiona nuta wakati enda uno kijendu isio neno ita tia uo. No keza hivyo na ndeti idukania ne itaguna ndo masikali. Aili tende kati mutai. Keza hivyo anda umuotate. Kembwe ni luto na anda no kumwita kwake. Nengi ndio namba yake anaka ko undu kwikawa. Na luto ndale anengi beye binda wayo kwaka kamwe akike wewe witila banu wananga akajio kaketo akashakwa walangi. Akameone ni baba mudi muwananga. Ugezaidi ya mutai no gezaidi na mlabandu ndio onandu meiko nakelele mundu wake lakini sio zilanzi yetu. Zaidi ya ngalikwe na ya zikale tilaba labe anu mauza zikale no kuewo kemi. Lakini ndio na ile tenda yuewo kemi ile tenda unje kati. No gezaidi anda watakana yati ndio hizo kwa wanu kuzabodi ya kibuna no tete kila ijawo. Nundo tindo ilo kwika nondo kwende ona tindali tende na chama nenge nda chama ni walitazi yale tonenga na chama sika ina mundungi na waiti wewe mutai nundo alika chama ne alika siasa ni nande kalika moizioni ngalikwemwe atika no mo adio moizio atuike mutumia na itando ama matutongoe na wona tathio neza no yiza hivi wana ngwanda yana ikuwa neza onaenda wa moika mwaende mutai mundu ndetia kivilo na kimetimu. Thank you. We, asante sana na ende
tikilangithio na ine na simwesia mundeto wa mawio wa tito kumakalikosya mitaboni. Asante sana na ine wildlight nezane wane na neza thank you sawa sana. Na inde lamo ndema kunite simu na inde mazama itwekane mabika katambe kukwata vilingi wa mavo na inde ni kwanzia ya okuve kenda kuma kuna inde tulikandeni wanene itu na tuina mweni ndeni wezani lazi ukita nikenethe na inde itwa nene ya maundo alame ukonia inde ubo wangirikacha ndeni wa kaunda inde ya Machakos. Inu ni Mutongo.